Kaya duwangan niya naman ng Department of Health king preparasyon para king pamamuklat ng klase o Brigada Eskwela. Ay report ni Patricia Mamang. Ngening Brigada Eskwela 2025, Miyampang Department of Health o DOH, king bawat bata malusog packages, kareng 83 eskwelang kinilalang kampyon ng kalusugan king mabilog abansa, kabilang king package, ing blood pressure monitor, timbangan, first aid kit at aliwa pang gamit para king school clinic. Miyampang yan naman ng ahensya ning teachers self-care kits at exercise and sports kits para kareng last mile schools. Dagdag paketi, may miela namang disaster readiness kits bilang pamagsadyaking sakuna. Kaya duwa nga ning DOH king inisyatibong iti ing Department of Education o DepEd bang siguraduhan na ligtas at makasadyala ring eskwela, ring mestra at ring estudyante king pamanumpisa na ning klase ngening banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.